Ta hagini ke Sngi nga wan biang segi yeng ki sem ke jong fi nga Ktien U Blei. Bagani ke por ke KDOR ke bagini sngo biang ya ke jinghikai na ke Ktien U Blei. Ngala kren bun bahan na ke Ktien U Blei bat hagini ke tayo ko baladep. Ngala kren syapang ki Nongrim jong ke Balang ya ki balajandu no. Bat ngayo I don katukan ne pojar ki bopet ya po ke sitayo. Bat ngadanget skem bakalalong ke jing shai ke jingiaroh ya ki bopon banyo I ke jing shisha jong ke jing shekri blei ke badana po ke Balang sitalup ke pertai. Menta ke Sngi ngakwangan keren ke we ke jing keren. Kaba ngalaju keren ke ne la bun sen ke jingiaroh ba ke jing keren jonga ya ke Ktien U Blei. Henry menta ke Sngi ngan wan ra eka ke we pat ke rukom. Kabangayo jing shai bat kabangayo jingkyrkhu. Bat ngadanget kan long ke jingkyrkhu ke bekraw ya pi ke beyo sngo hagani ke Sngi. Kublai shibon ba pi penbet ya la ke jong ke jing imban pet ya ke ni ke program jong ke jing keren ke ni ke por. Kublai shibon ba pi pelat por kanam long ke bale no ya pi ba pin shong bat pin ngap ya ke Ktien U Blei. Lada pidang ai por ya ke weipat. Kapag mentoy nrea ba pi ai por ban ngap ya ke Ktien U Blei. Kadan ke jing KDOR, kadan ke jing kyrkhu ke bekraw. Hage jing im ke jong ke briu ke ngap ya ke Ktien U Trai. Kadan ke wege lenang na ke Bible ke kitab Proverb ke baong kumne. Ladang I paino ila ke jong ke skor na ke bayo sngaw ya ke Ktien U Blei ke hukum ke jong Trai. Ke Jingduwai jong ugalang ke jing ijili ya khmat jong Blei. Nakatagadaw ke jing yo sngaw ke Ktien U Blei ke KDOR. Barangani ke Sngi ngan puli fina ke wege lenang jong ke Bible. But marsen puli ke lenang pin se sngaw tho bagadai kabangala jukren na ke Jaka na ke por si ke por. Hendrai menta ke Sngi ngakwa ba nakani ke jingja. Kabaja ke por bo JISU dangdan na ke pertai. Kadai ke jingja hage jingiaseng ke bo JISU led. Bakadang ke jingiaroh apreng ke jingiaseng ke bo JISU dan. Bat ke jingiaseng ke bo JISU uklem dan. Ngini puli bat nga na ke gospel ke jong Lukas. Kalenang ke bakhat lai ngan puli na ke khat ke bashipho. Hadu ke khat ke bakhat nyo. Ktien U Blei ke thu kumne. Dia habau dang hikai haka way na ke synagogue. Haka Sngi sabaton. Hakmi ladan ke briu kabaladan umensiam jingkyrkhu. Jin kat prasnem kabalador ke dongru kat bakamla syo ban penbet yaladi. Habau JISU ulayo I ka ula khat ka bo ula ong ka. Kogen thei la plat no ya pa na ke jingkyrkhu jo pa. Ula bu ru ya lagi Ktien ka bat kumne ru la peniang bet ya ka te kala penan buram yo Blei. Henry unang senchar ke synagogue ba udah ngopitar namar ba u JISU lala penkia ke sabatan. Ula itu ulang hau pat ba dan Henry Sngi kita ki hagi bagi briu kita ban jing tray. Hagi kita nama kita tuan ba an penkia epi to hagi Sngi sabatan. Henry try ula itu hau ba ulang. Pi ki ba arsap. Haba pi baro agus si sabatan pim jup atau pi baro agus si sabatan pim jupelat na semila masila ni ke kada bat pi alam di umru. Ya gani ke briu te ke bala khom Abraham. Ya ke bau satan ula khom khmi jen khat prasnam. Kam dai ban pelat ya kana gani ke jing khom agus si sabatan. Te kat bau dang kren ni ke la pen sngaule ran ya ke no ya le persha jong ubaro. Ada upat bak baro ulale kemen nama ki baro ba pela ki ba ulale. Nakwa agani ke por ya kabangan ai gani ke jing keren nang ni. Kabangan peni ya ke jing shekri blei. Ngan peni ya ke rukom long jingiaseng. Bat nga ai kerteng ya gani ke jing keren jong amenta ke Sngi. U JISU bat ke PARABANGEIT ke KDOR. Ketaka ke kerteng jong ke jing keren
kabangan ai hapdeng jong pia gani gapor ngan ong biang si sien ka kerteng jong ni jingkren kadai u JISU bat ka parabangeit ka KDOR lebih pulih ni ke Bible kong u JISU lek rung ha ka we nagi sinagog ag sing sabatan bat kat bau dang rung ni ke jingiaseng hapdeng jong ki priu babon ka Bible ka yatho shai ba ka dan ka we ka kentei ka badanu mensim jingkyrkhu jin kat prasnam ka balador ring kedong ru kat bakam la pen bet shu yaladi ngan peni fi lightly ki nongrim ki ba KDOR palat nagane ke jingja bat kini ki lightly ki nongrim ki day ki bangakwa bakanarung shiga donot ke jingmut bat ke jingsngaw tho jongpi kabaningkong kan nongrim ka bangin yakran nang ne gadai kani ka kintay ka ba KDOR ka KDOR ka met jongka haba ong doreng kedung gamot kadan jing KDOR hau but lum jongka nda haba kayat ka syudam nda kayang ru ka haban dem bat lapen KDOR ya ka mdai setia bagaring temen anai kadan ka jing shitom aga met jongka baga KDOR kadai ka wain na ki parabangeit agani ka balang agani ka sinagog jong Jew kabangayo i bakalong kabaminat banwan jingiaseng let jingiaseng malagapor kabasngausi yagani ka brio kalong kadai ka parabangeit agani ka balang kabadan jing KDOR kumakat prasnam nganut manong bakani ka brio kamdai ka badang kena kadai ka balakam rang ba kawan ka jing KDOR ikan na kalakam rang ba tang ba kala banlet banwan kala ban troy ban kita bargadai ka brio ka ba iet ya ka banlet siya ka ying jong Blei kabangan ong yung fiya gani ka por gani ka kentay ka ba KDOR kadai ka wain na ki parabangeit agani ka balang kawan jingiaseng ringkat bat ka jing KDOR kami na jingiaseng ringkat bat ka jing KDOR kibadan kum gani ka jing duna hagamet jongki kimla banlet sa Jerusalem sa ka temple ka ba ithanat nama lakhang ya ki brio ki baduna ki khotmet bakin rung lani ki bakin riang ki ba KDOR bakin rung apa ka temple ka ba crow a Jerusalem nagata ka daw kani ka brio ka let jingiaseng tanga kani ka sinagog ka balang ka jingiaseng ka ba khamrit kaminot ka let si jingiaseng malaga sngi sabatan nganong biang si jisin ka let jingiaseng ringkat bat ka jing KDOR kami ru ringkat bat ka jing KDOR nagata ka daw nga ay kerteng ya kani ka jingkren jonga ka u JISU bat ka parabangeit ka ba KDOR mudur ka wan jingiaseng kam syong syakmat ka syong sedien nama kadan ka jing penram kadan ka jing sngaw le ran kam sngaw ya ringkat brio nama ba kadan ka jing KDOR ngakwa bangan keren kendiat ya kani ka jing KDOR jongka na ka eka daw na kanu ka daw bagani ka brio ka KDOR kay ka daw baga KDOR kani ka met jongkala ni ka KDOR ring kedung ang Bible u JISU kren shine ne baga jing KDOR jong ni ka brio ka day ba udano mensim jong ka jingkyrkhu kamat kadan ka mensim paman ka bak penkrow ya kani ka brio ka ba syong ka singkai ho butlum bat ka ba tali ngani ka brio ka ba penkordit ka ba penjenjar ngani ka brio badai na ka daw ka KDOR
Ktien U Blei ba JISU wan na gani Jingiaseng. Kadan ke Jingiasyllok ba JISU wan na Jingiaseng udan ang to. Bagadan ke Jingiasyllok pedang ke Jingiaseng ba JISU umdan. Namara ke Jingiaseng ba JISU umdan. Kibriu ki bawan wala lagi de ki parabangait lada ki KDOR, kinwan ki ba KDOR, kinmi ki ba KDOR. Lada klem dan JISU haga Jingiaseng. Kadai ka basngaw sanay, kadai ka basngaw sangsat ingin Gabriel. Nganut banong ingin Gabriel kala syupriang ila dia. Bakadai bet ban syuklalong ke parabangait ka bakumta. Rengkat baga KDOR ban minat ban let ban ai ka wena ke shipho. Namara ki jiu ki bat bahaya kata. Rengkat baga KDOR ka ai ka wena ke shipho. Minat ban let siya ka yeng ke jong Blei. Tang bam dan mano balak ban penbet ya ke KDOR Jaka. Let's see kala long kanuksaru ya ki nong ilam apa ke Jingiaseng. Bakin ai mensiam ya ka. Daka bagi ro ya gini Gabriel ngasumut dur mga. Ban ong ya ki babet ya ki bakot bakia. Bagi de ban yo nuksana gini Gabriel bawat lada ke KDOR kawan Jingiaseng. Katakan dia rukom pensengau tenat jong ke rukom niam. Let's see lada ke yap ke ni Gabriel ru kalak menong ke senduk jong ka gi hap tau ke KDOR. But nda let on tap let's see kini ro ya ka namar ba ke dia berminat bawat ke KDOR jong ka ru kawan Jingiaseng adu bakan yap. Katakan dia bang kuat video minta ke Sngi ba ke JISU Blei. Kabaklemu JISU ke Shillong tang ke aka kabang isu pentingan jubar bat isu tap lapi na jerong ye ke briu ke badana pedang ke jong ke jingem. And if you put in the Bible ke dan ke Jingiasyllok ke Sngi hagani ke synagogue namar hagani ke Sngi kabala record hangne ke dai bau JISU ulet rong agani ke synagogue uyang hangne udan agani ke Jingiaseng fik ngakwa bangan kran agani ke por ke dai ka ai ka badan kami ke Jingiaseng kam dan kam setia ke Jingiabuan lan ke Jingiaduna ka badan kami Jingiaseng ke dai bau JISU udai bandan ke tu ke Jaka namalana klem JISU ki priu ki KDOR ki nomla ban yang bet. Ya ke KDOR dan brium dan niam dan buram briu kabalak ban penbet ya ke KDOR. Compare wala kadai ke parabangait jangan ke Balang ni. Namani ke KDOR him dan mano balak ban penbet. Datang try Jingiasyllok Grace. Hangne ngakwangan penifi ya ke Nonglum ke beningkong. Bandawan u JISU agani ke Jingiaseng. Ngasngau tenat ya ke Jinglong ke jong try Jingiasyllok Grace. Ba umdan ke Jingla bansha. Hababaro kibet. Kawai ke parabangait ke bapli ke dan KDOR. Walang ni ban syule dan buram ban syiro ya ke jingminat Jingiaseng jong ni ke brio. And rendau JISU wana bakarung ni ke kentay na diyan. U JISU ukuran ni ke Ktien U iya ka ang Bible ula khat iya ka. Kanigay ka bang asngaw tenat bangan ong if u JISU sisian wang. Hagini ke gospel jong Marcus wang ini ke Ktien ngam simwan jeng ni ke pertay na tagi bahok. Ngawan na ka bentagi bopop baan pen emiki ngaklemuan nam tagi bekat bekya ngawan nam tagi bopang baan pen kya iki nagata daw ke jinglong ke jong try jingi ke dai ndaw yo I ke wai ke parabangait hangne ka ba KDOR sngal tenat ban I ka ba KDOR ukhot ka baraba ukhot ka uang ko ka kentay la pelat ya pan naga jing komrau jangan naga jing pang ubo ya ke Ktien lor jangka be ya ke tu ke mensim jingkyrkhu naga met jangka bat ndaba ke tu ke mensim jingkyrkhu ke kendria naga naga kentay
Kani ka priyo ka yang bet. Dan ka bor jingdum ka bapan KDOR ya ka. Baru JISU udah khon jong Blei. Try jong ki try. Sim jong ki sim. Ubadan ka ikhtiar. Kadan ka jingi P.R rung mau ka jingiaseng. Bagi ba KDOR baro ki deban bet. Bagi mensim paman ka nomla ban penjenjari ki bangai. Habau JISU dan. Terkadang ngakwa menaga Sngi bangan penipi baga jingkydor dengan Gabriel. Kadai baga dan ke mensim paman hagane Gabriel. Cek bahaya gane haga jingiaseng. Nama kadan ke jingkydor ke bakenca mensim haga jingiaseng. Kabawat lada ke met kam KDOR dari kadan ke jingkydor ke bakham seniu bani gane ke jingkydor jangan Gabriel bat ke bapen KDOR ke bapen kenriang barabar. Kadai ka mensim ksot bat ka mensim paman. Bat ka Jowai bo Blei un pli ka jing sngal thu jong pi. Bapidan kam agini ka sngim day setia ka niam. Ka bapidan kam kadai bandrung ka jingiaseng ka bo JISU dan. Bahaga tu ka jingiaseng u JISU day nong peniat. U JISU day kli. U JISU day nong rim jong ka tu ka Balang jong ka tu ka jingkyrkhu. JISU day ka Bynta pedeng jong ka Jingiasyllok barakawai. Namar syabar na JISU mdan ay ka bo priu la ban lay ay. Nagataga daw nga kwa agini ka por bangan ong ipi. Ngadak angnut balangba ka ni ka jingkren ngan wanra biang. Bapinyo i ka bakum ka no ka jingiaseng pilat. Bat ka bakum ka no ka jing pidan. Lada ka dan ka jingkydor balada kamlat kata ka jingkydor. Kadan sa ka jingkydor jong ki khon ki kti. Kadan ka jingkydor ay yengasam. Bat pisyaminat i ka jingiaseng. Bat piklem yo i ka jingpen kia ba ka jingpelat. Ka klem bet ka jingim jong ki khon kiti kayeng jo pikan ang KDOR kanang kiriang dan setia besim kiai kata hage jingiaseng jo bi cek ba bayo ka jingiaseng ba bilet kadai ka dan tanggi brio ke bamdan JISU bat baka jingiaseng kadai ka ba klem priang yo JISU hage Bynta pedeng jongka na kata daw kam dan setia ka jingpen bet nga angnot agri ka por ba bang krene ka Ktien U Blei ngam kwa ngan lapi na jurong. Nakrani gini ke jingi kai mana ke Sngi ngakwa manganyo i. Babaw JISU rung apa gini ke sinagog. Umpet ye ke babet, upet ye ke KDOR. Bara bukhot ye kam de bu penle aran. Bukhot ye ka pedeng de bau kwa ban peni. Bau try jingi uwan ye ke ban pelat ye ke priu ke syate syakum. Hagi mensim jingkyrkhu. Ladadan mano-mano gini ke pol bidang sngap ye nga. Ke jingim jong fi ke KDOR. Kala Balang ke met jong fi ke biang. Handai ke jinglang jingim ke kenriang bat ke KDOR. Pet bah. Bayo pi sudan ke jingiaseng. Ba mdan ba yarap pi bat mdan kanu-kanu ke badai no JISU Christ. Kaban pelat ye ke jingim jong fi ke tagade ke bama namar pin im sa kumta. Hanu pinalet na ke pertei. Kabang kwa ngani tu pi ken mau u JISU uang. Lada tang argot ne laingot ngi seng ke kerteng ke jong JISU Christ. Wang akular bangandan na preng jong pipet baba yo umdan. Haga Jaka ke babilet. Nama lada ke jubab ke klemwan. Bat lada ke jingkydor ke neksa lani ke syangsa. Kadai ke Jingiasyllok Blei ke ba kordit ke ba lenoi. Bat ngadwai bo Blei un peni fi ke Nongrim na mga dan man kren bun bahaga ni ke por. Kadaw ba gani ka kentay ka KDOR kadai ba kadan ka mensim paman. Ngadwai minta ka Sngi bo Blei un plig ikmat ba ganja mensim jong fi. Bakat ba pidang sngap yang nga gani ka por pet ba ka jingim jong fi pet ba ka yeng kasem. Pet ba ka ay ka ba pen kenriang pen KDOR ka ay ka buwan ra ka jing haga Balang ka ay ka buwan ra ka pat ka pra ka ay ka buwan ra ka jingklumar ka ay ka buwan ra ya ki ay ka bamday ka Jingiasyllok Blei. Mday pa pinya kadaukti wey nreban pet ba bayodan ka mensim jingkyrkhu ka kenja mensim paman ka bawan ra ban rung lang apa ka jingiaseng ban pen KDOR ke PARABANGEIT ke jubab kadai bet nyidan kam JISU gini ke Sngi ngidan kam yo mensim akhot gini ke Sngi ngidan kam ke jingdor kat ka ba im ku jong Blei ke jingiaseng lang lem kum ta ke jingkydor ka nomla
Dan shibun ba ki banget mentagi badana ke depression. Dan shibun ba ki banget mentagi badana pedeng ke KDOR, jong ke drugs, jong ke addiction. Dan shibun ba ki banget mentagi badana ke KDOR, jong ke jinglong jingim ki bamla shu ban pen bet yelade. Bat ke jubab ke dei setang ke jingiaseng ke badanu JISU. Shabanang takam dan jingmat. Ngai U Blei hagani ke Sngi bo JISU dan hagani ke synagogue. Bat kani ke kentai kalong ke jingkyrkhu ke bakraw yaka. Bahaba ke wan hagani ke Sngi JISU khot yaka. Bat udah ai ke jingpen benau ong ko ke kentai. La pelat yapa na ki jingkrow jong pa baro. Bo iga ketiba ke mensim baman ke kendria. Balapen bet. Ya ke met ke KDOR jong ka. KABA ngan pen iya kan ikapor sengap ha ngan pulia kalanong ka bakhat lai ka khot ka bakhat lai ka ong kumne ula buru ile ke ktia ka bat kumne ru la pen yang bet ya ka te ka la penan buram U Blei sengap ha kani ka priu ka penan buram U Blei la na pin pulia sharum ki pat ba baro ki ya penan buram U Blei Kia le kemen namar kia ke bro ba phala ke ba JISU la le. Harai ke point ke ba ar ke bangan peniang ne kadai. Yau ni unang sinshar jong ke synagogue. Ke Bible ko ong kumni ke khat ba khat sau. Henry unang sinshar jong ke synagogue. Udah snau bitar Namar bau JISU ulala penkia haga sabatan bat ula ong hau pat ba dan riusngi bagi briu ki deban trei jing trei hagitana magatatuan ba an penkia mdai setiahangan ni kesngi sabatan kapoin kabanga kwa ngan kran ni kapor kabaar Kabaningkong keren ni kini kentai ke KDOR. Kabaar kabang kwangan peni kini kepol kedai. Yau niu nong yalam ubadan da kawaipat ke JINGKYRKhu kabakam sniu bani ke JINGKYRKhu jong ketai ke kentai ke doormat. Uniu nong sinshar jong ke synagogue udai kencan nong yalam. Hakini ke Balang dan bo de ke Ktien Balang. Mudur kawai negi PARABANGEIT jang uga ba KDOR negi pau-paus nem. U JISU penkia ika bat ke yang judge bat ke dan ke jingmane gitu ke Jingiaseng. Mudur baro ke Jingiaseng ke kemen. Henry uni marwai usngau pitar. Ketanga dei ke bangang ngaperkat manu bakam KDOR. Katai ke PARABANGEIT nu nong ilam. Kataga jingkeli kami agak doa nuat jangan. Manu bakam kenriang, manu bakam KDOR. Kani ke kentene deuni nong ilam. Naga taga dau ubah KDOR umla ban pelat ya ke KDOR. Ladau nong ilam mudan ngeli ke JINGKYRKhu ke jinglong jingim jango umla ban pelat ya ke badan mensim jingkrow ke KDOR. Mudur pi ke PARABANGEIT lejong. Kabawan tista siya Balang. Kaba ay minat igi jing ay jangka. Kaba day ka way nigi PARABANGEIT kiba uday bandal ka jingkyrkhu. Ula day ban syat kemen. Ula day ban risa. Ula day ban aingu yu JISU Christ. Ula day ban sngaw buram. Yaga nigi jingja baka jaga jingiaseng jango. Haray muddur usngaw bitar. Baka way ka PARABANGEIT kaba KDOR ka yu jingpen kia no JISU. Fiti balay usngaw bitar. Kekeren syayang ni. Usngaw bitar bau JISU penkia agas ngi sabatan. Ubat ia ke jingle niam. Ukentaj ia ke mensim ke KDOR. Uya kondo yap bagani ke jinglong niam jong ukan biang. Mat ya yap mat ya KDOR ki banget.
Uklem kemen ia ke parabangeit bakakia. Ukham sngau kemen bau JISU nawan. Un sumare ke sabatan bat un kentat ia ke tai ke besyakhom haga mensim jingkyrkhu. Manu bakador. Ke jingkeli ke bang kuat ngan keli mendai ke Sngi kedai. Manu bakham KDOR hangne. Hatokan ni ke kentai ne uni unong yalam niam. Bakham KDOR hangne de uni unong yalam niam. Upam kemen banyo bagi beliau ki lat naga mensim baman. Bagi jing KDOR jongki ke lat no bat bagi yang jat yisham JISU. Kemen. Fitip kai ke bapun KDOR uni orang ba ya uni orang ba niam. Kapapun KDOR ke tu ke kentai ke mensim jingkyrkhu. Hari ke bapun KDOR ke ni ke ya uni orang ba niam. Kapa ningkong ke dai ke mensim baman jaga jingsarong. Ngan syukran lengkot kani kani ke jing hikai ladangan hikai fi kani par. Ubriu ubabitar dai bau dan jing sarong. Mjudan ke jing bitar lada ka khlemmi na ke jing sarong. Cek bai kita ke Ktien ke bang kren ba pindup ngau tho sayit tenrai lada pidan ke jing bitar lada dia yit ya ke tenrai balai pi bitar kadai ba pidan jing sarong. Kat no ngayale ia ka bang anum bitar. Hagi pau snem bang Sohthri U Blei. Hari ke jing bitar ke job ya nga. Hadian ke sesngau tho bang jing bitar kami na ke jing sarong na ke jing longdo. Pitip kadan ke kenjam mensim paman ke bapun sarong bat kendala pun sarong kami ke jing bitar. Mudur unut ban nyat yu JISU syarut ban yang nakhmat haba kani ke kentai ke kia bawang wat wan pen kia agani ke Sngi sabatan wat wan le try agani ke Sngi kabade kani ke Balang jonga kani kani ke bang peniat manga kani kani ke Jingiaseng jonga kini kani ke banget jonga balik mawan le start angni ke Sngi sabatan bat unyat syarut yu JISU udah hikai udah ai warning ke pat bawang kadai ba haga hagi ban le ye ban pen kia hagi Henry Sngi, hari ke Sngi ke benyau, Sngi sabatan, mbet setiaban pen kia beriu. Mudur unyat yu JISU syurut. Pitip ngayo ke ni ba ke jingken riang, ke jing KDOR, ke khamsniu, ke jauh niu nong yalam urang ba sinagak ke ni ke par. Namar ke bapen KDOR yu ugade ke jing serong. Nama kami kucing bitar, bat kabar ngakwa ngan keren kam gani kendial. Balai ngakren kam nama gani galapan jat ia ke ri ke jat ben rio ke pertai berawai. Udan ke mensim niam ke kenja spirit ke religious spirit bengiong. Pigani ke mensim jinglang niam ke bate ke brio mentat. Ke bakim imat ia ke ru. Ki yu ibet tang ye ke niam la jong yu ibet tang ke jing peniat niam bat di rukom niam ki an niam. Mimat yu bakindriang yu bakador yu badan jing badan problem myoi. Ngala Sohthri U Blei ngala yalap mentala laipo prasnem. Ngayo bagane ke mensim niam. Ke khamsniu banya ke mensim jingkyrkhu. Nama ke mensim niam day tang baka pen KDOR ke jinglang jingim ka pen mat lalut ye ki khamat baken cha mensim. Fitip manu banyak yu JISU syarut adu ini ke Sngi day ke jinglang niam. Manu baken tat ye ke jing trai ke bakrau ke jong blai mdai manu day ke jing sngau niam. Muduru ni orang ba nong sensyar jong ke sinagog uong ye ki pat ba kadai hagi henry Sngi ban le ye hagi Sngi sabatan mbet tia ban le igani u ken kore ke Sngi ban ke jingpen kia u ken kore ke Sngi ban ye ki mensim ke KDOR dan ki brio ki bangayo ina ke daw jong ke niam ki be lagi khon ki Ktien yang ya khlan wat Shillong ya pat ya prawat si ying si sam tang na ka daw ka niam
Kanyam kedai ke besniu tambat ngada kerpat ipi bapen yo ini ke jinghikai men ke sngi bayo ke ni ke ju ke jat mensium ke rung ha ke ni ke yeng ha ke sem ke jingim jakpi the check by ke ni ke bang keren men ke sngi nama ke ni ke jinglong piu yang ni kedai ke besngau lengo bau nong yalam jo ke ni ke balang kemen bau JISU dan bat bau pun kia ke kentai ke KDOR mudur vi usngau bitar. Teka bang kuat ngan ong biang ifi sejisen kedai. Hato mano bakham KDOR orang ni. Nganut mano bakham KDOR orang ni dew ni urang ba sinagog nong sensyar. Kadang kemensim serang. Kadang kemensim niam. Ngasngalungok bau JISU yo isa kawai. Naklem ong mga ong JISU pet pinapuli khat bakhat san wang utrai ulay yathu bad ula ong fiti buang kumlo wang ke Ktien ke khar ba ni orang ba niam wang me uba arsap kabamut ndakawan ke jing sarok ndakate ke mensim niam yo briu kadang jingnya dia hilang bat kemensim jang kejing arsap. Nama lu JISU ang ni wang meo ba arsap, pigi ba arsap. Ktien arsap kamut. Kabapiyang hang ni da kumway, pile da kumway. U JISU ay da kejing keren ang ni wang. Hato pi baro agus ngi sabatan. Pim jupelat na sem yalau masih ke kada banyalam di umru. Ya masih ke kada pelat. Hakesengi sabatan. Nama balai bayok miok dut na kutu ke masih yok miok jing yarap na kutu ke kada sengi banuan. Penkenya ke sabatan pelat ya masih ke kada. Uji suang, hato, hakesengi sabatan pim jia pelat masih pim jia pelat kada, pim jia alam di Nasotanat bau uji suang, ia kene ke brio, tak ada try. Ia kene ke brio ke balang ke kon ke jong Abraham. Ia ke bau satan ukom ia ka kat prasnem. Hato kadai banganam pelat ya kana gani ke jingkom hagani ke sengi sabatan kataga de ke donut blei kataga de ke donut jong JISU kanut balang ke dung ke donut ke jong try habo yo I bagi nong yalam hagani ke balang ki kham ken kore ke balang jong ki ye ke jing penia nyam ban ye ke mensim ke KDOR bat udah ong ini ke Ktien lada ye ke masih bade ke kada pi pelat bat pi alam di hato ke baklai nga bangawan na du beneng jene ke pertai banwan wat ye ke ni ke brio ke bade ke kun ke jong Abraham hato ngan ngotenat bahkan siat sa aga jing syakho magi mensim jing crow bat banganum pelat ya ka ngakerpat ifigi besngap aga ni gepar lada kadan ke jing te aga jing im jong pi kano ke bakhom ke bapun KDOR ifi lada piwan show JISU numbe ifi udan jing snau snai ola yap aga ding fna ola mi pat naga jing tap Wan ban ba ye ke jing KDOR ba ke jing kenriang jingi ye ke pop jingi wan ban penkia wan ban pelat wan ban le ki kamba namar kadok nut ke jong try ke dei ban pelat ngim dei ke masih ke kadam dei so ke miau henre ye ke mensim ke KDOR ke bau JISU uken kor tegadaw ngakwangan peni fi ke ni ke par yo I hangne ke banding kong ni ke kentai ke KDOR namar ke daw jong ke mensim jing crow hari ke jing KDOR jong ni nong yalam niam ke dei na ke mensim niam ke mensim jing sarang bat ke jing arsap
Cek baik kan Malayo dan gebriu ki baki. Badi babam ki bam jutip Ktien U Blei bam jutip Jingiaseng. Ka mensim baman ga nyat iki ban peniap iki haga do ga met ban ga mensim. Rai kumno ki sham JISU ga jingkyrkhu jongki. Baki lait ban hadian baki let Jingiaseng no shaga waipat ga Jaka. Ki kime ki kpakim sngot nat baki lait. Namal ka kta iga niam. Kawan haga jo iga Nonglum. Napet bah. Klem na tip hinyat yu JISU shirot. Pinyo ben yi gibriu gibo blei pelat. But haga ni Sngi nga kuangan penifi. U JISU ngayo yu nyat shirot yu niu nongsen shar niam. Ong meo ba arsap. Ong gani ka khon gade ka jong Abraham. Sngap ngan siya tu ipi lingkot. Gani ka po namar ngadan stang lai saw minute. Fitip ka Nonglum ka bakat do kadai. U JISU wan ha kani ka synagogue man wat kani ka brio. Namaru JISU wan man pendap. Ya ka jutang ka bau blei te banu Abraham. Banaga pateng jo Abraham kala don paga jutang. Bau blei unum sya. Banaga yeng jo Abraham. Bahkan dan ke jing khom jing te jing mensim ksoi. Udan ke jutang wa Abraham baru blei un pendap ikata. Naga taga dau JISU no wan wang atau kam deban pelat ya kani ke khon jo Abraham ngawan ban pendap ya ke jutang kabau blei le te bat u Abraham. Bat nganom sya manu ban penwit ikatangan pelat ya kani ke brio. Sngo buram kata-kata yo try bahaba utray ke kam ke jong blei hagane ke perthai shutray shabar naga Nonglum jong ke Ktien ke jong blei. Sepuluh mafi ke covenant ke kenjai jutang. Kabau blei la de bete nadu kitab Genesis tapin pulil nang bekat pra. Nadu urkhat bekat pra ter ula de ong ala itu yu Abraham on hukum ye ke yeng ye ke pateng jong u bagin Shakri yu blei bagin ya ke lenti ke jong try. Mde bagin shakhom ke bor jingdom bat ndah bagin ke brio ke shakhom JISU de ya jarsnem wan wat ye ke jutang ke jong blei kabau ye te baru Abraham an pelat. Bat mdan setiap bas ngut ho ye ke Ngai ngu yu blei baga Bible ko ang kat bau dang kren gi eke. Lapan sngaw le ran yi gi nong ye le persya jong ubaro. Ngangam kwa ngan pen le ran yi no. Laningan kren persya. Hari nga kwa mangan kren ba pinyo iye gani gi jingja. Bayo klem de tip dan preng jofi filong gi nong ye lama po gi jingseng. Lepet bah bayo garung gani gi mensim niam. Kapa penmat la ye finam taga buram briu pi le lut iki iki na Bynta ka niam pi khun iki iki. Mari kapa khat do dan ke jingma kapa kat tagata. Ya ke jing shikr blai namang ilong accountable. Ya banai jingken. Bau JISU wan baniap ndai nam taga niam wan baniap nam tagi mensim ke KDOR. Ban ngakwa agani ke por bangan siong efi muddur ka Bible ko ong la penle ran yi ki nong ile persya jong ubaro. Hari upat ba baro ula le kemen namar ki eke baro ki bo pela. Ki bo JISU ula le. Kadang ke jing kemen na kani ke jingsang. Namaru JISU pelat ya ke wega briu na ke jing KDOR ke bekat prasnam. Fitup kam judan jing kemen ke jingiaseng la da ki briu ki let seng ki wan. Ki let ki wan. Ka ju hi kan riang gum ju hi. Sha office kan riang gum ju hi, sha yo kan riang gum ju hi, hayeng sem kan riang gum ju hi, kre pat malaka Sunday let jingiaseng, mi kan riang, wan kan riang, ka kampen kemen, yu blei kampen kemen. Kapen kemen da don ki briu ki balat na ki jing KDOR ki bobon, baki shem JISU baki yo amat, ia ka jing pelat baki jing penim, baki yo let shepeneng. Jowai ba u blei un kta ifi mena ki Sngi. Ladagadon ke jing KDOR, ke jing empire Sohthri. Kerana kita nong yalam lada fiyo iba gadon ke mensim niam kelaga bamut. But yo iba blei jong ke jutang. Udah blei ubabat ilaga jong ke Ktien. Ngan duai no agani ke por. Ko pada ke dok nut jong ke jing sngongo nga aingo ime ke try.
Bangayok ban keren biang ini ke Ktien ke Jamel lyngba ini ke YouTube channel. Nada ngej ablay bang keren ini ke jing keren ke try. Kan play ia ke jingmut jing perkhat jang ke brio. Kan play wat ke jingmut jing perkhat jang ke nongelam. Kan hikai ngi ke nongrim ke ba memelang blay jang ke jutang. Ada dua enam tagi tu kita KDOR kita mensim baman ke bat iki jingpang ke jingkyrkhu ke jingduh ke jingkyrkhu jingmelian besneo ki jing KDOR ke babon ke be na ke jing joki ke kerteng ke dong Jesus grace dua iru tramen play ki khmat jang inong yalam ke di par banginum pai shi ke jinglang niam try pelat ingi banginum hap ke jing KDOR banginum dua ya playmen kyrkhu ni ke jingkren daga ba me play ki khmat jang ke babon Begini yo ia ke jing pelat beri ke jing penpau. Nyai lut sheme ke buram ke jingo ber ke jingiaroh. Ke kerteng ke dong JISU bena Nazareth Jowai. Amen bat. Amen. To blei un kyrkhu fi, ko blei shibon.